Yebo sanibona abantwana basekhaya. Kahle ngizonikhuza ngala bafana abancane laba. Hayi ngoba bafikile yonke. Mina angazi istyle siphi lesesingenile sokuthi umuntu akubona ukuthi umdala nakuye, uzele, uzigugele, umdlula nga 10 years. Yini la azokwenza yona? Bafikile labafana abancane guys. Ngizonikhuza. Ende khuzekani. Ene manje lento engizonitshela yona, engizongicocela yona, ngifuna umuntu ozongijaja la uzongitshela ukuthi hey ini washa wacima, boost spray fufu. Hey guys, wena mangabe uhlala ezulwini vele hayi kuzokusiza vele ukuthi hayi yazi swipe ungayibukeli le vlog yami ngoba mina ngihlala emhlabeni ke bafethu. Mina ngiyaziphilela anginasikhathi sokudlala. Hayi umfana vele wenza lapha emsebenzini, ongibona lapha emsebenzini. Mfana nice nje. Akachampisi yena ukuthi vele u small boy. Akachampisi mara nje yabo. Bekazofuna ama parts. Hayi vele kube umuntu othazi sister vele mina ngumuntu olungisa imoto yabo ngiyathenga ngiyalungisa. Cela vele ukuthi kuthale ngithathe inamba yakho and then mangabe khona into engiyifunayo ngisho niyazazi ninjani bafana. Uyazazi ukuthi vele inamba yami uyifuneli ama parts, uyifunela ama body parts. Mara yabona hayi nami mina futhi kahle bengingekho lapho vele abafana abancane bengingababheki. Angikho lapho, angibabheki. Angazi nje yini engilahlisa side. Ngimnike vele amanamba hayi aloko vele everyday aloko angibuza ama parts ngimkhothe. Hayi ngelinye ilanga umuntu angazi bekakhothani ngithi ayazini hamba uyibheke nawe nje. Aseshazi bengaba mnani kanjani ukuthi mangiyibheka lapho ungikhaphi. Kumnandi man, yazi kumnandi man, yazi kumnandi ukushayela bafethu like ukuthi umuntu akufune. Singayenzi ngathi ezabuma abusisi asiyithandi leyo nto leyo, yebo, ukufunwa. Hayi umfana vele hayi kube into vele ukuthi vele nami yabo ngiyafletha kumnandi nje hayi. Why not? Ayangiluzi next mas. Hayi sikhulume mhlambe kudlule boma 3 weeks 4 weeks yabo. Hayi sengiyabona nami ukuthi hayi lo muntu lo kumnandi yabona umatured siyakhona ukuxoxa nanani. Izani ngintshele something ngami na. Mina let's say you and I siku talking stage. Angeke mina angeke ngiloko ngiyalena le. Ngiloko manje. Mina ngifuna ukwazi ukuthi ngibhekane nani. Kumele siyojika lapha ngibona ukuthi or uyazazi indaba zakho or ngibhekane nenkinga or ngibhekane nani. So before nje mina nawe sithi siyajola or khona into esiphushayo or ini vele mele siye lapha ngibona ukuthi ngithi mina mhlambe siyaqhuba boma 6 months mase sijola ngithole kungana next lapha kune stoop ngizothini ngizobe ngenzani. So leyo nje ngicela niyazi guys vele bengifuna ukwazi ukuthi ithini into yalo mntana lo. And then abeka consistent ke ngiyazi ngithi ama benten imali beka consistent lapha emsebenzini alethi lunch nini yabo alahlele nje athi yazini mama sithele petrol yabo. Fede nami vela ngina stress ngiyabona ukuthi hayi man yazini athi ngimnika ichance man uboy sibone ukuthi lento yethu simikisaphi. Friday ngithi hayi usisithi ngimhambise ayuvakasha. Mina ngiyacross pakisha back ngizobabona kusasa emsebenzini wangikhapha emsebenzini kusasa ngifuna ukubona ukuthi kwenzakalani. Hayi pakisha girl pakisha ube mnandi angilande vele umfana sidlule vele sithenga ama drinks. Hayi vele angifuni vele ukuba tips, ngifuna ukuyibona lento engifuna ukuyibona ukuthi ayazini uzongikhona nalo muntu lo. Because mina vele ngizikhohlwa nginja egame angisho ngiyaphapha nangapha ngibhizi ngiyamthreatenisha la endleleni ukuthi hayi mina vele uzongibhedele ke uzozithola usenkingeni ke bafana. Fast forward ke hayi siyafika vele kube mnandi hayi sekuyisikhathi sokulala ngisho. Mina lezi zinto zabo ngiyazaza ngisho ukuthi ngizeleni.
sekuyolalwa hayi lamza hayi ukhona umfana ngiyambona vela hayi ukhona yena hayi uzowenza umsebenzi yabona ngiyacala ukuyibona into enje lo muntu wangikhwela ngathi ngiyidonki yawazi lo mshini lo roundayo lo abantwana lo wasecarnival lo wamahashi futhi yazini enhlaki ngiba nama flashbacks ayamfana lo azange angicabangele ukuthi nginomntana kumele ngimpepe the next day mina umntana umsesemncane guys Thando usesemncane usawugibela lo mqolo azange angicabangele yabona ukuthi abacabangelani labo bafana labo ukuthi wena uzele wena mele upepe umuntu lo muntu wacishe wangiphula umqolo loya endakaphumuli ni la uthi kuyaphunyulwa uthi ayazini ende liyadonsa ne angikhulumi ngento zabuma 5 minutes ayiphelele yabona umuntu omusha vele kuzosheshwa kuphi amsho wangiyele iduduza rank lo yamfana wangilandela lamapilisi weni la u50 ngiyanitshela lento engayibona lapha akaphumuli la uthi ayazi ngicedile ayithi umuntu aphumule awusekayarhwatha sekadlalisa isande emtsinsileni hayibo ngiyacala ukuyibona ngithi into engabuyela emsebenzini ngivithike yona the next day bekungathi ngishaye umphakathi guys ene mina yazini angizwani nomuntu onomhobholo angiyibolekanga mos isazoba khona yami yakho why udlela emoneni why usebenzisa ingqondo yama-politician ubu-greedy so ngiyanikhuza guys khuzekani busisi bomama ngiyazi niyahalela ukuthi yazini labafana laba niyabazwela ngeniyimele leya nto leyo mina angeke ngiphinde umuntu ozongitshela ngebhentena angitshela ukuthi hayi mina ngifani nomunye ngimdala ngimatured ngibonile bathi ukuhamba ukubona ngibonile ngiyabonga thank you nilale kahle. Hello Mzansi, welcome to Mgosi Mzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button. Nangisi uqoqa story sakhe ne-Ben 10 wathi naye wathi uyayizama lento yabo Ben 10 uthi wathi sola wathi never and never again because uthi uqeshe wafa uthi experience yakhe njena beyithusa bengale indlela wathi noma sekaye emsebenzini kusasa weva ukuthi laphela ngathi bengishaywa umphakathi wathi mfana yami indlela ebuqabeni sona and ngazi ukuthi hlampa ngekaphinza mbone mfana wami real njengelashi uyasho nje ukuthi ngekaphinze yena asonzele eceleni nabo Ben 10 because hayibo bayariyana labafana. Do comment your thoughts when down on the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I will see you on the next one. I'm signing out. Goodbye.